Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke United Democratic Party East Khasi Hills District uba Tito Starwell Khan ubadei ru MDC jong ke Sora constituency badru ubalong Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ulaong ba umpoy muddur ba ukertong ke NPP na soyong constituency uba Samlin Malngyang ba undang perkhat kena ha kekamsan hima sima kani ke jingken tho uba titos kalong halor ke jingken no uba Samlin uba labu ke jingkeli ba ke UDP kadon kat nungut ki MLA bahkan la ban penkela ye ke sarkar lada job ukertong ke UDP no soyong uba sensyar lingdo uba titos ulaong balada ke UDP ka job na soyong ha ke election ke banwan kan don ke jingkela namar ke parti kan nangklan amba uong ban penkela ye ke sarkar namar mauhi umdei UMLA Dakabaong bakani gajing keno uba Samlin kapeni ba umpat long urang ba ha kakamsan hima sima uba titos ula ongru ba gajing kren jong u ha soyong hi kamdon kata ban ong ban penkela ya ke sarkar lada job ukertong ke UDP ula benrap bru dakabaong ba lada job uba sensyar kindon shibon gijing kela kumha ke parti kajing klan jong ke parti badru ban aimen same shushu ya ki khat wengut ki MLA ha ke UDP bakin don shibon ki jingmut badru ba Samlin umdai ban sngothok bakala ya ke jingkren jong u halor ke jing ong jong ba Samlin bala ban don ba syak bret mano hadin ke election MLA na soyong uba titos ula ong ba kasyong ha uba Samlin yano an bret bat kasyong ha ki MLA ban penkela ya ke sarkar Wina ka liang joka parti ngila dia pelong ya tu ka meeting ko soyong bad hadirin joka tu mentang ngila IT ha ka circle makin organize ya ka meeting ha ki snong bakum juru ban snai ka campaign program bad nakaliang jongi ki ka district hi baro ki nongkit kam ki MLA ki MDC kin yo la ka jong ka program kumno ban lej ban pankre ban lej ban yarap yo kandidat tai po soyong hoi ngalai itu ka news ba statement na kaliang di ba Samlin mo te nangapit yang tu ka news ngam sempoi perkat bai ba Samlin peliang idang lengkot ke jibut di perkat nganang perkat ba di beliau belalong mesyot ka politics kenai dapi ngap ya ke jingkren ke jonga po soyong ngakam ong ba da job u kandidat jong ka UDP na soyong ngandon ke jing penkelai ke sarkar kata ka kentien nakaliang ke jonga ban ong ban penkelai ke sarkar ke kami ndai ka ke banga keren tu si kalong ba hadin jong ka election la bandon sibun ki jingkela pi kaya per ladang ong direct ban penkela sarkar kata kamu ngade bandon ka nongrem ngade bandon ka ki daw ki babiang ban proof ya kata ba lada job na soyong penkela sarkar dan renga kam keren gumta Kejing keren juga kalong ba hadin ladang ila ban penjob ya iba ba sensyar naka UDP kalong ba kala bandon sibun kejing kala kamut kejing kala ke parti kejing kalanya ke parti kanang penklan susu ke parti kanang aimen sim su igi MLA bandon nak hatwe sungut kar arngot kidon sibun kejing mut pi dia nganget ba iba Samlin imdai ban sutu ba kalai ke banga keren henry ide ban sengap ba ya ka banga keren chua ba in kentho tinggal ngalengok ru ba ila ada keluar pat ban ong ru ba le si la bandon ba syak berat menu hadirin jongka election te kata te ka syong hai yanuin berat yanuin berat mo ka syong hai Rena kalian ke jonga hinga company kadang nu kentien ban ong ba ngan penkelas sarkar ngam labor ngam du MLA ba ngan penkelas sarkar ki ban penkelas ke sarkar di ki MLA mesti ke parti de ta ka syong ki MLA rena kalian ke jonga hinga kham ong ba kadin balangi job ke UDP soyong bangin penkelas sarkar kata ka bang aku abad pensai